Meghalaya Rollerball Association kan penlong ya ke Senior Rollerball Federation Cup ke Basau bat kan long haki arsmi ha Basau bat Santarik u Jemang ha ka basketball court jong ke St Anthony's High Secondary School Hashilo. Ya kene ke Senior Rollerball Federation Cup ke Basau onwan banishim beta de katwe tili ke jelah hakari. Ha ke bedai bagajeng penlong ya kene ke jinga kop kit ka Meghalaya Rollerball Association lawan bani kendo iklat patai kubor. Haka belalam kemat da ubah asuk lang dekar Presiden ke Association ringkat badubah Joshua Sotun Vice President lembat kibai-kibai.